Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley, Prezioso, and Marvin Reed. I was made for loving you, baby. You were made for loving me, and I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you. You were made for loving me. I was made for loving you.
estudiar las posibilidades que tampoco se ven orientadas y en el tema de lo que así ganaba de todo, ganaba de todo. Todos se han esforzado mucho y han puesto toda su ilusión para que los ejercicios que hoy van a realizar sean del agrado de todos ustedes. Arratsalde guztioi, urtero bezala elkartu gara gimnasta talde honek urte osoan zehar eginiko lan gogorra zuei aurkezteko. Gimnasta guztiak ilusio eta esfortzu handia ipini dute gaur ikusiko dituzuen ariketetan eta espero dugu zuen gustukoak izatea. Parte hartzen duten kategoriak horrekoak dira. Las categorías participantes son psicomotricidade taldea, Aurrera familiar, familiar, alegría, infantia, cadetea, señora, eta helburuak aldetik Jasmin Crest eta Elena Zurbe. Denboraldi honetan gimnasta lortutako emaitzak honakoak izan dira. Ahaleginetan Xabier Munire bat taldeak Gipuzkoako txapeldunak. Floreaga taldea hirugarren sailkatua Gipuzkoako txapeldunak. Sara Arangurenek Gipuzkoako txapela lortu zuen eskutxekin. Laura Alberdi Gipuzkoako txapela lortu zuen uztailarekin. Infantiletan, Oiane Uranek Gipuzkoako txapelketan hirugarren sailkatu zen pilotarekin. Eta kirole tornea lehen postua lortu zen uztailaren baita ere. Kadetetan, Sara Gabirondo Gipuzkoako txapela lortu zuen mazoekin. Senior taldea hirugarren sailkatu zen Euskadiko txapelketan. Bakarkako modalitatean, senior B mailan, Ainara Azpiazu hirugarren postua lortu zuen Gipuzkoako txapelketan. Iria García Euskadiko txapela lortu zuen uztailarekin. Iria eta Ainara talde moduan lehenengo postua lortu zuten Euskadiko txapelketan. Senior A mailan, Ainhoa Aranbarrik lehen postua lortu zuen ekilore torneoan. Uride Elozak bigarren postua lortu zuen ekilore torneoan. Iria García lehenengo postua lortu zuen ekilore torneoan. Elena Zunute Espainiako txapelketan hirugarren postua lortu zuen mazoekin eta galdekako modalitatea lehenengo sailkatu zen. Besterik gabe, hasiera emango digu jaialdiari. Sin más, vamos a dar comienzo a la selección.
Jarraian, Alerin saio bideoa taldea. Prest, Ainiza Azpiazu.
Ainara Aspiaso. 3, Maggi Villanari.
Eider Larañaga. 3, Silvia García. Jarraian, Ine García. 3, Conjunto Alegre Xavier Muñiz. Jarraian, Conjunto Alegre Xavier Muñiz. 3, Ainhoa Aranbarri.
al pato. Jarraian, Oianen prest, psikomotrizitate taldea. Jarraian, psikomotrizitate taldea. Prest, alegin taldea.
del usuario. 3 de Benjamín Taldea. Barranco de la Bósfera. Perdonen las molestias. Seguimos con los bailes. Da igual, no creo que sea alillado. No sé. Le doy y espera. Dale.
Jarraian Oiane Orain, Prest Senior taldea. Jarraian Senior taldea, Prest Alegin taldea.
Prest, Ahalegin eta Infantil taldea. Jarraian, Ahalegin eta Infantil taldea. Prest, Arete eta Soño taldea.
Eta amaitzeko kadete eta senior taldea.
A continuación, vamos a hacer entrega de unos diplomas a las niñas de las categorías pre-Benjamín y psicomotricidad. Jarraian diploma banaketa egingo diegu aurre Benjamin eta hasiko taldeei. María Joristi, Ciara Iraola, Amalia Zurupe, María Gracia, Ciara Pozo, Elena Izaza, Ayara Eguren, Julia Aneta, Irene Nogales, María Vargas, Ane Aljas, África Peña, Maren Iris, Leire García, Nora Arcena, Maren García, Elena Sorrelli, Aya Marini, Lula Urquieta, Luna Ibarri, Naroa Telle, Mayale Moyacaba, Alcira Aranzal, Yanire Campos, Sion Zabaleta, Eire Salerri, Yara Secoya, Ayala Argaba, Naya Pinis, Yume Pena, Laila Saleri, Naya Campos, Yone Arzuaga, Lidia Urquieta, Yanira Muñoz, Enara Echani, Mara Calvo, Yone Urquizarralde, Nora San Juan, Diana del Río, Nicole Tutori Saraluce, Ane Peña, eta Delia Ibarra. Antes de finalizar, Irati y Laura tienen que dedicarle las palabras a su compañera Sara. Amaitu aurretik, Irati eta Laura hitz batzuk eskaini nahi dizkiote beraien kide Sarari. Bueno, gaurko ez egizizpen nahi du aprobetxau gaz bat izateko. Zure herritarreko pertsona importante bat Ibarra gimnasta bezala hobetzea. Eta gaurko ez egizizioetan ezkerari eman da azko maian bezaren iso. Eta gaina behantzat erregalo polita dauka. Azazman bezaion bezala eta kontra oso. Zatan gara. Mesedez entrenatzaileak eta Jacinto Erdira egin. Y con esto damos por finalizado este curso. Les recordamos que el día 27 comenzamos con la campaña de verano y este año tenemos muchas novedades. Todos los que queréis podéis venir el día 10, a las 10 de la mañana y se os dará toda la información. Muchas gracias por tu asistencia. Eta honekin gaurko jaialdia
Ostras, que es que